Goeiedag kykers en lesers. Moenie bevrees wees nie, hierdie pauze is met 'n doel. Dis om julle almal kans te gee om te sê, Jabulani is terug. Ja, dis reg, Jabulani is terug. U belewe nie 'n déjà vu oomblik nie. Jabulani is terug by die Herald na 3 jaar se afwesigheid waarin hy hom besig gehou met ander verpligtinge en dinge wat hom geïnteresseer het. Hy is terug as deel van die span en julle gaan hom van die afgelope week reeds trouwens as 'n gereelde lid van die span terug sien hier by ons. Met dit dan nou sê ons vir hom baie welkom, lekker om hom terug te hê, ons ou kollegas, en nou gaan ons hom sommer kans gee om sy eerste bulletin te doen van sy volgende sessie by Rustenburg. Ons hoop dit is vol vreugde en vol vrugte, soos ons mense in die ou dae gesê het. Jabulani, jy het die vloer. Well, it's very nice to be back. I've been gone for a very long time, 3 years. But it feels like I've been here for, I haven't left at all. I hit the ground running with this week's edition of the Rustenburg Herald. As you can see on the front page, we've got a story about Rustenburg local municipality workers. Very disgruntled. They are looking for increases. Up in arms. Up in arms, that's the way. They are looking for increases in terms of their salary grading. They compared their municipality with another municipality in Bombela, which is about grade 7 in terms of salaries. So that is why you've got a very nice front page photograph about the picket. So that is the story, the big story that we covered this week. And there's going to be more that we're going to be talking about. Mense op die agtervoete, munisipale werkers, senior mense op die agtervoete, omdat hulle te min geld kry volgens hulle, en wat in 'n goedgekeurde staak en protesaksie hulle misnoot te kenne gegee het voor die munisipaliteit. Ons sien oral waarskuwings van Eskom en van plaaslike owerhede dat ons hierdie week ernstige load shedding, kragonderbrekings gaan hê. Vir baie mense het dit nog nie gerealiseer nie. Ons hoop dit bly so. Ons het egter nie vreeslike baie moed nie. Ons sien dit soos tot môre, tot donderdag nog, kan dit tot môre aan 10:00 nog groot kragonderbrekings wees. Hoekom ek dit aanhaal, hier op bladsy 8 van hierdie uitgawe is daar 'n storie oor gesteelde kragkabels wat teruggevind is deur lede van die gemeenskap. Hulle het mense betrap wat besig is om 'n klomp kabels op 'n bakkie te laai. En toe onmiddellik gestop, foto's begin neem, en toe gooi die mense die kabels van die bakkies af en hulle jaag weg. Ek sou seker ook, as ek nou die kabels wou gehad het, maar dis seker van die redes hoekom ons sukkel met load shedding of beerdkrag, omdat so baie mense 'n lewe maak uit die diefstal van openbare of munisipale infrastruktuur, en ons arme drommels wat die rekeninge betaal en alles moet die ongerief verduur. Goed, ons weet dit nou. Geseënd is jy die kragonderbreking misloop hierdie week, en ons hoop jy is onder hulle. Wat die ander mense betref, hoop ons dit is van korte duur en dat al ons installasies weer aan die gang is. Jabulani, wat het jy nog? Well, in terms of service delivery, in terms of social ills, and all these other problems that I experienced in Rustenburg, the Rustenburg local municipality organized a prayer session. We really need a prayer. Ons het dit nodig. We really need a prayer. There's so much that we can do, but the Rustenburg local municipality decided that we really need divine intervention. Now, this Saturday they're going to be holding a prayer session, which is going to be taking place there at Impala Rugby Club. If you want to attend, there's going to be various churches there, various civic organizations, and various business organizations as well. You can bring your kids. There's a kids corner, so your kids are going to be safe. There's going to be also renowned gospel artists, for those people who love gospel artists. Musical entertainment. It's going to start from 9 o'clock, so you can make your way there from 9 o'clock in the morning all the way until 4 o'clock. So we hope that the prayer can actually make a difference in Rustenburg. Ons vertrou dit saam. Jabulani lesers, kykers, op bladsy 4 hierdie week. Verlede Saterdag aand was 'n opwindende aand vir hierdie tyd van die winter, as ek dit so kan noem. Die Waterville Mall se night market het almal op hulle
voete en op hulle hakke gehad en daar is by die Waterfall Mall se die Engels sê rooftop parking, die dakparkering, was daar 'n groot saamtrek, 1000 mense minstens het die bygewoon en nie heel wat meer nie. Daar was musikale vermaak. Martin Bester en sy orkes het die voete en die tone laat krul van die lus vir dans. Party mense het die daad by die woord gevoeg. Daar was heerlike eet en drinkgoed, baie stalletjies. En natuurlik was daar stalletjies om iets te koop vir jou vroutjie, jou kinders, jouself. Veral vir jou vroutjie as jy vergeet het om vir haar ietsie te kry vir Moedersdag wat die volgende oggend sou wees. So was dit nie van die nagmark nie. Was baie ou en Sondag onder die moeilikheid. And I know you guys were there. Ons was daar en ons het 'n bietjie klomp foto's geneem, 'n bietjie saam gekuier, blad geskit met Martin Bester. Ons ken hom nou al 'n rukkie lank, baie vriendelike man. Groot gewild in Rustenburg onder die Evas en daar is tot laat gemakkie. Dit was van so 05:30 se kant tot 9:00 was dit die sosiale byeenkoms van die dag of van die naweek in Rustenburg. Well, this one is very important. Social media. Before I talk about this story, social media. You guys have realized that social media you can just post anything. People read a lot of things from social media and they believe that those things are true. That's why you've got us, the Rustenburg Herald. Now there's a story that took place this weekend in Rustenburg North, just here in Rustenburg. Now what happened is there were allegations that there was a fire which caused a fatal injury to a an 8-year-old rather. But when you go to social media, you will find that this person is saying this, that person is saying that. What is that? Gossip. So in order for you to avoid gossip, keep an eye on the Rustenburg Herald, whether it's our Facebook page or you get our weekly dose. Now, we have full information on what happened there in Rustenburg North. Nobody else will give you that accurate information than the Rustenburg Herald. That is why I started saying social media, we have to be very careful. It's irresponsible journalism, yeah. And it goes without any form of accountability, exactly, or credibility, or qualification for that matter. Exactly. So yeah, be very careful. The story is there if you want to get all the details, the right details. Just have a look at this week's edition of the Rustenburg Herald. Kabulani, ek gaan afsluit met die ene. Dis ook goeie nuus vir mense. Ja. Ons weet nou al dat na hierdie verwoestende baie groot reenseisoen van Februarie, Maart, April, is Rustenburg se paaie soos 'n slagveld. Dit lyk soos 'n mynveld. Dis slaggate so ver soos jy kyk. Ons moet aanvaar dat die Rustenburg munisipaliteit hulle hande vol het om hierdie slaggate almal op een slag te probeer regmaak. En net soos hulle amper nou reeds naby aan die voltooiingstyd is, begin dit weer reën. Dan begin dit weer van voor af. En die geld is nie volop nie. Ons weet dit en daar's baie redes daarvoor. Ons gaan nie nou daaroor spekuleer nie. Wat ons weet is dat danksy AfriForum en gemeenskapswerkers het mense ingespring en hulle het die McGregor Rylaan hiervoor Prestige paneelkoppers daar by die treinspoortjies, daar waar verskriklike gate lanktyd reeds jou bande en jou suspension van jou voertuig, as ek nou die Engels mag gebruik, seermaak, jou motor beskadig, jou wiele beskadig. Daar het die mense ingespring, met teer opgevul, slaggate reggemaak en nou kon ons weer ry. Ons verstaan nog 'n instansie, ons gaan binnekort dit met julle deel, is besig om aan die ander kant, dit is nou in Zendelingstraat, waar dit nog erger lyk, ook daar te gaan regmaak. Ons sal wanneer dit aan die gang is, of wanneer dit voltooi is, sal ons daar gaan loer, ons sal 'n foto of wat neem, en ons sal vir ons motoriste vertel, wie is die mense wat ingespring het, om ons gemeenskap en ons motoriste tegemoet te kom, en ons te help, om hierdie ewels van die tye waarin ons lewe te bowe te kom. So Belani, ek gaan hiermee afsluit. Jy het seker nog 'n storie of twee wat jy wil deel. Just the last one. Maar okay, doen hom gou dan sê ons stories. I'm still on social media. Like you know our state hospital here, Rustenburg City Hospital, or should I say Job Shimangana Tabane Hospital. They are complaining a lot. Social media, the people are going to social media, they are posting unhygienic toilets, that these toilets are here in JST. Unverified. So that, like I said, social media is a very dangerous place, and we have to
keep an eye on it. Now, JST Hospital has written us a story telling us that everything that you read about them in terms of that unhygienic toilet is untrue. Like I said, we give you the news, social media, anyone can just post anything that they want. So with that, I'm concluding and we will see each other maybe in a couple of weeks' time. Ek groet ook tot volgende week Woensdag. Ons sal kyk wie's die span. Maries, ons collega, is vanmôre 'n bietjie besig met ander bedrywighede. Maar tussen ons drie gaan ons hierdie diensbulletin, hierdie nuusbulletin elke week roteer en daar sal elke week ten minste een vars gesig op die skerm wees. Mooi bly tot volgende week. Veilig bly, lekker bly. Totsiens. Bye.